dibojaksakan balian. Mulu sekan melajain sastra, memang besugnya mengending. Balian ngidam. Balian kepupungan. Yung abot tungkat. Tungkat noleh. Adi soleh senja tekan ang tungkat itu gis. Matanya tuh. Ci kau ke ci. Bok. Cekekan. Adi ngidam balian na. Liwat. Memek tuh memek jadi balian. May bungot nih. Oh, maruane cuma aku matan bebekin. Mati ya, Oh, ternyata di tongkat ini mata. Ya. Jak sabar tangga tungkat. Tongkat sabatan. Nah, apa aja nuduk pengetokan kuluk lah nih. Wih, Apa? pengetokan kuluk. Bani Pramada kentung kadene. Nggih, Pengetokan kuluk. nggih. Ben mani mati ci. Nah, pas. Di bini di sanur ada nak ngortang tungkat ini pengetokan kuluk bin mana ini mati. Ci siap bin mani mati. Sap. Adik. Mani mati nih ben 15 menit nih. Si ben 15 menit mati. Berarti malu nanti mati. Ci ben 15 menit mati, ben 20 menit jangan nyerap kuranan cine. Kadena taluk busan nas nih, oyong. Ayo. Nawang apa nih? Nabi nih. Napi niki. Oh iya. Iya ada nih. Tungkat jenang nih apa kaden ci? Napi. Naga tak saka. Oh. Ijo tuh takut. Kada ci main golep. Oyong, iyan gitu sih ada nak ngugu. Ijo nak kotak sake nih. Sing ada nak ngugu bawa ulang. Nasi peda nak lemu. Kaden jero balian bola golep nas tiang ini. Niki mawat mada naga tak sake. Tijane makado nak kotak sake nih. Tapi yang ngenen Benar. berubah adanya uling mada naga sak-sake jadi naga tak sakit. Niki rasanya cara kedis ijo ada hubungannya nak kotak sake. Ibi masih loma yang dari kedes. Oyong Lunat. Sorry Luna. Halo. Iya Pak Rapi, nge, ya. Belum dapat ke Jakarta loh. Iya Pak, iya Pak Rapi. Pasti pasien. Ya ini udah nih anjing 2 udah. Uluk belang bungkam siap jadi caru nih ke ya. Nge yuk. Sombong balian. Api sabata. Adi balian Tiun kamu. penghasilan balian ini. Ada balian urusan bisnis ngadap kuluk. Duduk. HP cepok angon nelpon kudang. Woi, Kumsin HP ngangon nelpon kudang.
Wah cepok nelpon sabar. Kutang. Duduk. Uluk. Saja. Sajaan kudang siapa hidup bro. Oh hidup? Dan bisa sudah dianggu. Ci jak dua mareng ortang balian ajak dokter dan macam-macam Ci. Nih balian subuh wayah. Wayah? Umurnya beratusan tahun. Ada bos nguluk nah. Nih akak giginya bukan dipesu kan ini. Lengan jenggot ada itu jenggot. Kadang cang akak gigi. Secara jenggot ini. Sejarah jenggot tuh. Bidan, bapu, jenggot ini muntah bu. Nah. Bok yo muni Hah? tukar. Oh. Bok yo dadi main jenggot bapu ditu. Lah. Ini bu. Apa? Adiwo. Bapu balian. Oh bapak. Balian nih. Bapu. Pak Jero. Oh. Benar. Kan tidak masih mau nih mengkeluh belajar masih berilmu segala macam kanuragan. Latihan subuh. Latihan bangsa kena. Bang tawang kini dodane kau witak dan kau wisesan jero baliane. Adi carung undang leyak nih. Drama nih kesangsot nasi. Oyang. Sing calon arang. Tugas nih nak bedini kerauhan bapu ngajak tuh ngenah basang nih. Oh. Macam-macam Ci. Yo, kamu baik laku. Adit buat berkerau kan jadi. Konen. Onen. Nyobak ilmu. Dibi dadong dia sing yang kau ilmu bu kerauhan dibi. Kerauhan kredit pegawai bank kerauhan. Itu tekain na dan itu. Oh gitu. Beda tuh kerauh. Ngeregepakan na jiwa peromana. Anu ngalakan kanang bayu sabdo hidup sido jero balian. Wayah. Sigri. Wah. Wes sakti balian ini. Iya nanu ngelarakan kanang neluk nesti nara. Ngoyong konen. Ngoyong. Maksudnya ikan nih. Jangan jelek-jelek payu cah. Oh, percaya ya bapak percaya. Berarti sekan ben 15 menit mati nih. Buang cah. Tenang pokoknya tenang ji 15 menit mati. Nah, jadi cang ini. Gen. Udah. Ini bauroin bapak. Sabun. Mantranya berdawang. Sabun. Contoh tes. Oh. Nu lama teng bini. Lambat Mani cepet teng dek ah. Coba cek di jantung dulu. Coba cek. Memati. Nah. Mati. Wah, muet nareng. Yo, kamu aja lo balik. Adi ada bangking unang bangun seret. Bangun. Jadi jero balian coba. Guru coba. Ijung idang jak ajak duangkep kesaktian Ti, mulu coba. ajung idang. Capah jero balian. Oh. Kadene yo gen bisa. Om sampurno yo gudang garam yo. Haji Samsu masih kangen. Roko. Hah? Roko. Oh beli nyemak. Oh mandro nih. Oh merakdo tejo sarwo kelesu celano kelesu rok kelesu. Aduh pelajaran guru ngajain tuh. Hah? Ane ajain ke guru tuh. Ada guru? Oh. Sing tadi ngorang kemik-kemikin. Dong ulah hujan tuh. Jek sing idang tokeng jelemu nenek ini yang sajong idang ngebakeng jero balian. Raden Kian Santang. Ya! Jek singkel ngidang. Bapak. Hati balian. Bapak. Jadi itu bang, balu itu. Apa aja misi tas balian nih? Boy, beliau misi bes lapang dom. Jangan bedekan bangji, jangan nyedrum kan? Harusnya jangan Lionane nyedrum. Pada 5.000-an kan 1.000-an kan bangji? Bali ada berbekal di aja. Wow.
Jadi kene Ini carane persiapan makan. Jadi sekondan pamungkong balian mati rekam lu. Oh. Kamera nih. Bang Den mati baliannya sangetan sedurung uang baliannya. Aduh, mat wakil ini weh. Weh. Uyang-uyangan tenas baliannya udah pulas. Konen bangun. Oh iya, uyang-uyangan nasi. Ugan latihan kan konen bangun, nanti jadi bangun. Nih ngai masalah nih. Weh, pes. Wah. Dedomo. Adi onyang caya di. Oh iya. Aduh, Dewa Ratu. Misi kain sutra warna merah hijau ya nih. Apa tuh? Hilang ya. Ada janak misi lengis, keris gitu. Apa nih, Pak? Jaju. Berarti balian merangkap tukang parkir nih. Pepet. Nak gumi gerit. Ada nak melasen kucit. Kita masa sarenin 5.000. Macam-macam. Lacur sana di Tutup. Do depan ada kalau deke. Oh kalau. Kalau ngena. Gopok. De. Golek kita masih topok. Ci ngerti. Ye, artinya, ya ada nak kepuro kene dan lumane ke dipuro dengan bungkung nih ketarang kita maksud ini. Oh gitu. Ngerti. Mumpung dia pidadane. Niki jero balian aneh hitam dijebol boleh. Oh mirah, onyo mirah nih. Oh Mira. Mirah ngemang. Ah, ya nih kewah ngalen nih. Dijebol boleh. Nih mirah banyu. Oh Mira Banyu. Mirah banyu. Oh. Fungsinya dah bangi. Ngengken. Ngemang kucit. Nih. Ampun. Nih. Ini ada kunci kompor. Merah tuh. Nih, do macam-macam ji. Tugas Jero balian ngulapin di jumah nak sugih metingkat 15. Jakarta nih. Tugas tu mau mandera. Oh ada angin. Kabua. Apa Bsu? Bom ada. Begitu. Nih bulung cus. Api nih kau. Nyamut. Bungkung apa? Pengujian kompor. Selang kompor tuh. Udah sombong jero balian. Ingat. Nih jingakin kesugihan dia donanya. Ya nih man ngenen gidat jero balian kedulun. Ajem. Mencing apa kini dijem aneh. Nih, ane paling gede. Di dalam. Di pura dalam boleh. Tuh Di dalam. Nah yang tuh di dalam nih. Nih, di dake nih. Oh, pantas. Mani kutang bungkung Cina. Tadi gitu. Coba ngain nasi belengar. Aduh, nak mau bisa niki bungkung dia aja niki. Di balian. Batu akik kuasa nih. Betul. Oke. Gini balian. Cikudung apa bungkung? 6. Gini balian kudu. Saya ada berguna. Toleh. Main. Toleh. Balian main. Gambar, tepuk gambar. Apa nih? Rahwana melai bang situ. Sing misi. Rahwana melai bang situ. Tukaran. Batu hot mic duduk sini. Rahwana melai bang Sing situ. misi cing ordo. Sing ngerti isi itu beplai bangok ini Rahwana kan sing nu ngoyong dini. Oh gitu artinya. Liok. Hoyong, Hoyong. Sedurin langit sepedenin tanah. Mati bisa. Kan saya ada deke ya lengah. Dan tanahnya mati. Nih jak balian emosian kini nih. Ci uli Ci. Cang. Oh. Li Bang Li. Ini baliannya uli Jo. Bang Li. Ci. Paduh li Bang Li. Kini bau cuman Bang Li ini harus Dewa Ratu. Sing tahan dadi raja. Sing taen peluasnya payan sugito tiang pandai raja sing cocok enak. Tiang pemahan dari Rajo. Raja. Nak mau balik sing ada. Raja apa bungutnya mau pepelan gini nih. Aduh, tumen jani cang beci janji. Nah cek yani cayang benyap song igal bani mencai sing makisi. Gue saji itu ngawat. Ngomong-ngomong cai-cai jago saji. Jadi balian. Yang. Jadi Betiang, Bang. Bok. Akan sangoman mau diam jadi bok. Sing bani nyabang aja cang. Ari kata. Cang koordinator. Ya jabang. Sing jabang sing bayah cang menyap nih.
Adoin mulai ke Bang Lina. Kini Kita. mapan suba duang tiban jero balian sing kaen man pasien jadi kini Ye. pinunasi je. Oh. Itu di pemerajat. Betul. Aduh, paduka betara di tiang nunas. Ye. Sejewengkon jaga di ini pang mekejang jat mun gelem. Adi penggelam. Ke tiang nunasi ceci. Oh gitu. Ien suba nyak mekejang masyarakat di gelem. Hah? Cai panen, bapak pamen, cai panen. Oh. Ben mani cai keluro kang jero balian tadi dagang badai. Adi gitu. Di nunas masih kemu kemerajanan. Kemudian. Ratu betara pang mekejang anake mati pang lais baden tiang. Oh. Ingatang tu pebesan jero. Iya tadi dunasan sih dunasan pengsugih. Aku nak kenta jura balian ni lah. Kalau kini Nggih. zaman jani nak engal nak tersinggung. Adi gitu. Ingatang bapo ni balian pendo na. Balian. Balian. Kapan apa ulang pendo tu uluk-ulukan umpamane. Ye. Balian-balianan. Oh balian-balian. Ien mobil, Mobilan. ien motor. Motor-motoran. Yan Ien. kurenan. Kena uluk-ulukan Oh, masih. uluk-ulukan. Ien topok. Topok. Kan nih. Ien kupu-kupu. Ah. Gua bisik. Kupu. Mulu ada nih kupu-kupu. Kupu-kupuan. Oh. Paksang pang tadi ba. Jani mapan subuh panu mayo galah. Eh. Buka tulisan itu ane uling kloset pang dadi open lah. Adi kloset ini maksudnya. Anu kau WC tu. Sing tuh di pintu pemelang kloset open ganti badengan. Oh, close gitu. Kloset. Hei, jura balian apa? Kenane penjaga milenial. benar. Bang Nawang bahasa Inggris kloset. Kenane benar. Irago pengang nasing aja. Kenane benar pemesun ni beli. Ah, aman pemesunnya boleh. Jadi jero balian di Arab Gija pemesunnya. Arab klot. Ah, pang sing boleh jadi ada pang kajo win. Ah, kan sing boleh pemesunnya. Jauh masih. Bo open buka. Mau buka. Open. Ien ada pasien nih ngetang. Ye. Paurukan keraukan nih. Nah, coba kerauhannya malu coba nih. Oh, gitu. Iragep bang sing pojol. Nah, anggap kerauhan. Nah, Ini malu ien cing idang keraukan. Mapan idang melinggih itu. Ien nih bawa bapak curiga. Sebilang melinggih dini nyerot seret. Sing tadi nganggo topong. Dan Bataro melinggir Riki. Menapa? Paru sangyang melinggir. sangyang. Sangyang licin dan. Coba. Nah, itu dua kali Ien ada pasien. Tinggal koling. Coba kerauhan. Tinggal koling. Tinggal koling. Iya, terus. Nah, WA apa nak? Apa bang? nih bo kegiatan sebagai seorang asisten. Irago malu nyemak kayak ini. Oh, Maru Bang Balian. paling tidak rubah sikap. Kuas kawalo bahasa sarine Lionan Irago malu nyemak. Pak. Ada nih bedekan Balian nih. Benar. Man kali gae. Di asalnya pada nak teko nih. Hah? Pada teko. Kuluk memakalukan. Kiri ada nak teko. Nah. Apa jajak tes? Oh, Ya, jah. adi cangken no. Coba Win, Bok. Ternyata pasien sakti nih. Coba Win, Bok. Woi, tukang gambar setrum mau kebelag bener. Tawang Ci. Hah? Cang ungkat nado tuh. Enggen? Kadang Ci seken tuh. Adi gitu. Uluk-uluk. Adi uluk-uluk. Yang tawang sing uluk, yang tawang uluk-uluk kan ada Ci saja sakti kan bener. Bang ayo kan pasien. Hei. Dia Lionan ngomong. Dia ngomong nih balian bos sakti, ulian teko kan betawang lemu penyakitan nih. Ngomong. Dari postur tubuh dari atas sampai bawah bercakar gelemo betek nih. Coba. Oi, Bok. Kalau lihat dari leher, yang ke kene gelam nih ben mani luas ke bekan. Apa? Meli selo, meli jagung, kikih simbuh nih gendongan. Oh, Ini lima ini bang Ki. Beri basah. Nah, ini nyonyo nih. Oyong do bergerak bin. Pangsing kalori ini liu pesu. Rago bergelam-gelaman. Nih madan kanker payudara.
Nih pasien emosian kini di. Ini pasang nih bubuh nih. Paling sing boleh per. Kedo saktian baliannya pang tawang. Wo maina. Jam. Nyaluk, Eh, nyaluk. Oren dong ngomong. Kalau ngomong wo bin sakit liung nang. tensinya naik. Tensi naik. Halo hubat nih. Apa? Jangan nama. Maksudnya, Jangan kan di diana menekun nyan sini. tuh jangan bang lebih cepat lip makan. Nah, tuh bobo. Pergino sang ne, sing bang si ngomong. Ane sing ngomongnya wo. Oh, sing nawang nih. Benar, masih benar. Lagi sangson. Jak sabatan mesin. Balian lawan. Sing nawang tuh. Nih boyan pidan ada medsos, nih bo paling viral. Nih bo madan po atik sembako. Apa madan sembako? Selembadeng kotot. Tungkah pidato terkenal nih bu. Nak ngudiang repak nanyung kajut. Mentok kita balik. Tuh madan pateh nakal tawang cai. Panglah tangkap, panglah tangkes, pang. Hei, Jak lawa. Beri. Melo. Jati ni si Subo Madung ajak nyaman sini. madungan. Subo Madung ang marah. Ya mesuang jurus bener nangkes cair dongang bener lantas dong ngulung ben sini. Do madan pemadong ang tau. Pangena sakti. Pangena sakti. Jawala sing saja kita. Yan mula saja rumus kedua to si mulang jurus kau pakai perabohan di semulung. Penabuhin lengah tuh. Sing man madungan ajak penabuh. Boren pungkat ya sih bu. Penabuh uli Bongkase. Nih uli Bukit Batu. Ji, uli Uli Bangli jojoh nih. Mawin dajom-majom cai nuga kena hana. Oh gitu. Yan mone takah, yan mone mirip subebak apa buyung basangnya. Ada, nih jelemo lebihan basang nih. Kolesterolnya tinggi. Tinggi. Kene na bu. Ya nado mau kok ini oren. Asal penyak turun berat badan wone gampang. Oh, Ceng-ceng no. Mambuh tiap hari bu. samponya apa? Mambuh sing perlu ngangon sampo, sing perlu ngangon iye. Mambo. Mambuh. Maksudnya? Ada yang ngomong. Oh, Mambuh. Mam nih mbuhin. Pebedik ngajang itu maksudnya. Tuh, bang, si mambuh. abang lebih cepat. Sunlight minum bu. Maksudnya? Sunlight minum. Kayak gitu. Tulisan sunlight Oh, menghilangkan lemak-lemak yang membandel. Nih, berlebihan. bisa ku gede. Nenek malu. Mau kita bener mau kau ngajak cai. Sekonen bener ngelah kegelaran madan usado. Dun, Melajian bener ni madan ilmu kebaliangan. Mau takon si malu nih. kini bu. Ingin bener. Iya, cicing nawang. Kini na bu. Mumpung iwo bisa nutur, jadi dudurin. Pangengalan tiang idang lawan baliannya pas liusan mansasari. Ini maksud bu nih. Ketagihan ku gede. Dok janggelung masadah. Hah? Di benang-benang kene jadi diajang banyak bener gentongan cai. Meremehkan tuh. Nyene. Pasian can sing ngerti. Nih yang ada jenis postur tubuh ini asalnya balik. Tapi yang dado popate hagung bener. Penuh sing nawang. Jak pragat Joko Somong Jogo Boyo nih. Maksudnya? Pusing nyamong lo. Hei, Nak sing ngerti rago nak di desa di ponok. Cai balian. Balian. Bener masih balian. Oh balian. Oh, Oh, balian. ini balian pengeng nih. Aduh, mantap. Takon cai. Hei. Dijo kadang si bakat tunas nih. Nah, Wah. Wih. Nih madan mirah siem. Oh siam. 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 Di seto gini mayu nih bener menakti. Ketelon bener metapo itu. Man bener tunas nih. Mirah siam. Di puro dalam tunas bener. Oh. Iya nih putih nih. Puro pusah nih. Di pengpat.
Ade pura busa. Ani bude. Nih di pura dalam, nih di pura daken. Pura dah. Ada puro daken, puro dalam. Ini yo. Oh, Nih niki. Madan Mirah Banyu. Banyu. Ibu-ibu cocok ngangone. Oh, ubo kucit. 6 bulan ubo kucit adi celeng. Oh, do bangot. Batu akik ke bang pengamah terus. Bawa gelang nih. Woi, Wih. Adi melengis kini ukuran ini. jak pesuye. Ciri-ciri anak Yang kelam. aliang di dinas kesehatan. Oh. Yang cara jani, Oh. ada sumur resapan. Nesing ada sumur resapan. Ini pengeluaran air yang melebihi, penggunaan air yang melebihi, makanya harus hati-hati untuk anak cucu kita. Dumanang ya ini awak. Gunakanlah air seefisien mungkin. Inilah pesuang oh ya ini. Cucu apa kerbang wo ben bidan wo? Nah. Dia geliusan satuan cai ini. Cai tutat seng balian. Hah? Bener ngelada dugaan cai seng balian. Benar. Nih mulai patut bakal pakean main mulai kenjer walian. Betul balian. Aduh! Gini. Kepung kuluk jer balian. Bisa rebut tabuan bisa nih. Yuh! Kita drama gong Puspo Kencana. Aduh! Oh, gini. Dia kerauhan sini. Nah. Wah. Nih, Ya Jani. akung! Jani bolawan tuh. Nah, dong abo keris, dong abo tungkat. Inilah ajian tongkat sakti. Pemukul anjing. Wih, mesti ngadekin balik. Hei. Adi bangkit jer balian. Hei. Ya ini penyakitan. Irago bisa milu penyakitan. Milu. Tapi lu, ini. Nyeni. Pasien lu. Pasien tuh. Pasien gelam biri-biri nih. Apa? Penyakit buh. Gelam kan? Biri-biri basah. Oh, biri basah. Udah pejaten nih. Dan ngabuk pejati, jangan ngabuk keris kan, main. Mulai ya. Cek malu yang sing pipis orang nulih. No. Yen nadan benyoy. Bani mai ke. Pinjadana nih. Siapa nadan? Nih, Bodi Bi ajak latihan sing deko. Nih ke balian ingun nih. Peseraman apa ada itu? Nih Madan di desa Pak Raman. Peseraman. Desa Peseraman. Nah, di desa Pesraman. Peseraman apa ada itu? Peseraman apa katanya? Itu takoni sutradara ini nawang. Wo. Yang ngelah anak buah kekini molas iwo kewo ada di koordinator wo. Urin latihan sing deko, jadi ada tongo sing dawangnya urin wo. Ayo urin, hei. Dia nyaluh, bener nyatu. Oh. Dia lemah hanga satu, dia mata hanga satu nih. Oh. Aduh nih dini. Cagar sak. Macem-macem. Bani mai. Nyenadan bener weh. Nah. Ini ada nih. Ada apa mai? Oh my god. Sau tengwake munyin cai nih. Sauda. Adi sauda. Mulai. Mulai. Mai Bangli do. Bangli po. Oh, mai Bangli po. Lawan. Are you ready? Yes. Sepadak ngabok keris. Hei, yan mula pati sakti. Ditopok madang. Ah, Nak ngudian kilo balian nih. Main biliar. Ngadeng-ngadeng. Deh gedak pasang peturunya Udah mau mati. Bali. Ampunang emosian. jelapang. Jelapang. Waduh, gitu. Ini. Iwo ada nih. Iwo barak. Kilo baraknya. Kopeng nih barak, muane barak. Sing Iwo barak. sujatian ini sing Si man medakon. Oh, nasi sing tepuk napu nasi. mabading. Cengcer bener berjalan nih. Bungut paten doang nih. Cara ayam Belgia lo. Mepangkang bener. Loh, nak gitu sing tadi ngeredang wibawan padeh. Ya. Gung.
Ada tenas palian belek. Patih Agung. Gusti. Jak nat mekruyuk gedel. Gui. Adik. Apa kuyok model? Ulang. Makriyo godel di gue. Ulang. Ulang bidang sampai ini memanakan kucet yuk. Off the record diulang. Adik kue. Mamitang lugre. Mekruyuk godel nembe. Tuh baru benar. Jero. Gusti Patih rao tangkil meriki. Wah jerone buning Gusti Paten iki. Oh berarti nak mau berlama dan Oh. Ira gua asisten maru-maru kan si nawang Gusti Yo, Paten. pada teko dia langsung tawang. Betel Ampura tinggal. Gusti Patai. Betel tinggal di biar jaksu ces tekara jero balian ini. Oh, Macam-macam. berarti 4 giga otaknya. Ini kan magogonya ama kelojoh pejalan Patih. Maka juga sapu iki. Inge. Nadak saro di tiang tangkel reng dengan jero balian. Dan wenten tios wantah wenten anak sungkan reng kuri. Murdaning jagat di tiang sungkan. Ledang mangkin tedon ke rem pul jangala namanin tidak kadi sesunan ti tiang. Balian. Terus. Ya niki artinya agak basah gitu. Benar. Raja punya. Ya udah suruh balik. Aduh. Mungkin kayak berangkat langsung ke Buri. Ya, alat-alat. Kenapa? Biasa niki. Ampun daftar wawu Riko. Paket kuda rarah Riki. 5 juta. Biasa ngenten. Pasti segar. Pada saatnya pasti sembuh. Tenang saja keluarga gimana? Aduh. Bades lah. Kalu cai kalu oyong. Ampun. Niki nak mau pesut. Tenang mantan. Dados nih idol Maka wago juta. putri. Nggih. Yeni dana kiagung murdan jagate kena penjuru balian apa kalau tunas. Asen tunas bakal kepaico. Di tiang lunas pang dadi raja. Dari raja. Nggih. Kini goban raja. Dan raja kecil lah. Balian, menang dulu Bang Tan Titiang ngalih ke lawan Bang sing pelit. Nah. Oh, niki nak ampun nih. Niki nak ampun saing ngubat-ngubaden. Apa cai tu? Apa tu? Bebuntilan apa cai? Kelimang berjalan maru pesu bungkung. Boy, bungkung. Nah. Apa Ben? Ayo. Yuk jalan. Terus tiang ngiring. Pemargen Gusti Patih. Terus. Dori oyong. Bang sing kejar. 2 juta.